Koji parfem kupiti dečku ili devojci za dan zaljubljenih 2022. godine? Ostanite sa mnom do kraja videa. Ćao svima, ja sam Maša, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, obavezno subscribe. Na ovom kanalu pričam isključivo o parfemima, o muškim parfemima i o ženskim parfemima. I u posljednjih nekoliko dana dobijam gomile poruka šta kupiti dečku ili devojci za dan zaljubljenih i generalno pitanja vezana za poklone, dakle bilo kome god, mami, sestri, tati, bratu, nebitno. Dakle, pitate me baš dosta za poklone i u skladu sa tim i negdje da bismo napravili malo neko šarenilo i lepotu početka 2022. godine, odlučujem se za novitete. Zašto ne pokloniti parfem koji je najnoviji na tržištu, ali koji je dobar, dakle podvlačim dobar parfem, tako da imamo uglavnom novitete i na kraju ću da dam neke svoje predloge, dakle nevezano za datum, eto 2022. godinu kada su izašli na tržište, ali računajte, uglavnom pričam o novitetima, pa hajde da krenemo. Black Opium, Eau de Parfum i Illicit Green. Ko prati moje klipove, dakle može da vidi da sam zaista veliki akcenat stavila na Black Opium Extreme koji je izašao krajem prošle godine. Dakle to je ekstremna verzija samog originala, to zaista jeste takav slučaj, fantastičan parfem. Ovaj parfem je bukvalno kao sam original, ali nekako je laganiji. Dakle mislim da negde jeste prilagođen za proleće. Dakle šta možemo da očekujemo od Black Opiuma? Od Black Opiuma možemo da očekujemo da jeste slatkast, da ima dosta belog cveća, da je začinjen, da ima tu čuvenu kafu, izuzetno lep parfem, luksuzan, definitivno za devojku koja voli luksuz, koja voli prestiž, koja voli da miriše luksuzno podvlačim. Dakle, to definitivno jeste Black Opium. Što se godišnjeg doba tiče, ovo zaista jeste negde, pa mogu da kažem laganija varijanta, negde za proleće, rano proleće, jesen, zimu, celodnevna varijanta, leto ne, možda u nekim večernjim varijantama. Što se tiče starosne granice, ne postoji starosna granica za nošenje ovog parfema, ovdje nemamo o čemu da pričamo, ovo je zaista jedna fantastična priča, Black Opium generalno za koji god da se odlučite, tako da što se mene lično tiče, početak 2022. godine i kraj 2021. što se tiče Black Opiuma, pun pogodak, dakle Illicit Green, računajte malo laganija verzija u odnosu na sam original. Musk Noir Rose, dakle ovo je bukvalno potentnija verzija Musk Noira od prošle godine. Koliko je Musk Noir, da kažem klasičan, bio negde ordinarna verzija, ova je dosta bogatiji i ovdje imamo simbiozu šljive i ruže, sama šljiva koja je u otvaranju i ruža koja je u bazi samog parfema i čuveni Narciso Mošu smekan parfem. Dakle mogu da kažem da ne postoji starosna granica za nošenje ovog parfema, također godišnje doba, svako godišnje doba dolazi u obzir. Ovo je zaista jedna fantastična celodnevna varijanta, može da bude večernja varijanta, ali mnogo bogatija verzija od originalnog Musk Noira. Obećava da će biti jedan od bestsellera. Gentleman Givenchy Réserve Privé. Dakle, ovo je najnoviji gentleman, dakle, koji se pojavio na tržištu. Ok, definitivno moj omiljeni. To je čuveni iris. Čuveni iris, međutim ovdje imamo kesten, imamo viski. Zaista može da se osjeti da je taj iris onako podvučen alkoholom. Dakle, definitivno moj miljenik, uvijek sam bila fan originala Eau de Parfum, međutim ovo je za mene zaista nešto fantastično što se tiče ove linije. Ma ne znam što da vam kažem, fantastičan parfem, prosto predobar, prelep. Ukoliko volite original, ukoliko volite ovaj Gentleman DNK, ovo je definitivno parfem za vas. Dakle, podvučen je onako tom nekom alkoholnom notom, alkoholnom bazom. U principu definitivno za muškarca koji je gentleman, koji je kavaljer, koji je galantan. Predivan parfem što se tiče godišnjeg doba, pa mogu da kažem da jeste negde za hladnije vreme, da nije toliko za toplo vreme, dakle negde može da prođe rano proleće, može da bude zima, jesen, ali u principu mislim da može da bude zaista parfem koji može da bude vaš zaštitni znak. Definitivno moj miljenik što se tiče gentleman linije jeste Réserve Privé.
Dolce & Gabbana, Dolce, Lily, šta da kažem, mislim da većina zna devojaka, dakle kakva je ova linija, dakle momci ukoliko želite devojku da obradujete nekim dobrim parfemom, ukoliko ona voli voćne, pa da kažem cvetne parfeme, dakle onako klasične, lepe, prolećne, ali opet podvlačim luksuzne, to definitivno može da bude ova linija. I što možemo da očekujemo? Očekujemo zaista jedan lep, razdragan, mošusni i ljiljan parfem, to i dobijemo od ovog parfema. Dakle, ništa što već ranije nije viđeno ili osjećeno, ali lično mnogo volim celu liniju Dolce & Gabbana i mislim da jeste malo potentniji i definitivno jeste negde za devojku koja je veselog, razdraganog, prozračnog karaktera, za proleće, za leto, fantastična priča. Dakle, za devojku koja voli čiste, voćkaste, cvetne parfeme, ne postoji starosna granica također što mi se veoma dopada. Dakle, ovo može da bude lagano parfem za tinejdžerke. Fantastična priča. Čekirajte celu liniju Dolce, Lily. 1 million eliksir, ali smo se ljudi zahuktali u 2022. godini, šta da vam kažem. Pa mislim da Paco Rabanne s ovim parfemom zapravo dokazuje koliko je superioran brand, s obzirom da je bilo zaista dosta kritika na račun Fantoma, dakle to je parfem također koji je bio zaista zapažen od ovog brenda i mislim da negde jesu išli na tu komercijalizaciju, međutim ovdje se zaista negde vraćaju starim korenima i dobijemo stari Paco Rabanne DNK i ovo, po mom mišljenju, ovo ukratko da vam kažem, ovo je po meni mešavina negdje Fantoma i Diorovog Sauvage eliksira. Dakle, to sam prvo osjetila i bila sam u fazonu ok, šta god, ali hajde da ga testiramo i zaista Paco Rabanne opet dokazuje da je zaista brand koji je kralj mainstream parfema, jedan od kraljeva mainstream parfema, masovno dopadljivih parfema. Dakle, definitivno ima tu jabuku u samom otvaranju koja je jaka, izuzetno bogat, mogu da kažem da jeste začinjen, ali u isto vrijeme i da je prozračan. Također, može da se osjeti tonka, ta lepljiva tonka u bazi. U principu i cvetna nota koja dominira definitivno jeste davana i osmantus. Osmantus može da se osjeti, ukoliko ne znate kakav je osmantus, moja preporuka jeste Acqua di Parma osmantus, da probate taj parfem. Sve u svemu zaista fantastična priča. Iz cele 1 million linije od originala, mislim da mi je ovaj omiljeni definitivno. To je taj neki novi, moderni, svež DNK. Definitivno što se tiče Paco Rabanne, vidjet ćemo u kom smjeru će da idu u budućnosti, ali što se mene tiče, poklon na slepo, ne postoji starosna granica, svako godišnje doba, zaista fantastična priča jeste 1 million eliksir. I kao što sam rekla, pričat ću o nekim parfemima za koje smatram da trebate da kupite voljenoj osobi sada u ovom momentu i to definitivno mogu da budu Bitter Peach i Lost Cherry. Ko voli liker od višnje, to je Lost Cherry, dakle klasičan unisex. Ko voli alkoholnu breskvu, to je definitivno Bitter Peach, samo što možda više, pa jeste onako, ide na ženskastu stranu, ali Lost Cherry, čist unisex, tako da imate dva unisex parfema, prosto probajte, na muške koži i na ženskoj radi potpuno drugačije, pretpostavljam da ćete se odlučiti za Lost Cherry, pošto je manje sladak od ovog parfema, ali u principu moji favoriti, dakle simbioza ova dva parfema, Bitter Peach i Lost Cherry, ubistvo. Narciso Rodriguez for Him i u pitanju je Blue Noir, Eau de Parfum je u pitanju, što se mene tiče uvek biram Eau de Parfum. Dakle, ovo zaista jeste jedan amber parfem, mošus parfem, izuzetno misteriozan, sofisticiran, definitivno izuzetno muževan parfem, ukoliko ga niste imali, zaista magnet za komplimente, dakle dopada se devojkama, dopašće se i vama 100%, ovo je jedan od predloga za kupovinu na slepo za muškarce. I također moram da spomenem Irresistible Givenchy, ovo je od Toilette Fresh, kao što možete da vidite, troši se polako. Dakle, bilo koji iz ove linije, dakle, Irresistible, fantastičan parfem. Ovdje imamo eto tu pomorančevo otvaranje, zaista jeste fresh, za proleće, za leto. Također, ukoliko devojka voli cvetne, voćkaste parfeme, ovo je definitivno pravi izbor. I također neizostavna crna orhideja Tom Ford
Black Orchid. Šta da vam kažem, ukoliko niste probali, mada većina jeste, ali zaista odlična priča. Eto, za kupovinu unisex parfema, šta da vam kažem, creme de la creme. To bi bilo sve od mene za danas, nadam se da vam se dopao video. Ukoliko jeste, obavezno subscribe na moj kanal. Pišite mi u komentarima da li se slažete sa mnom, da li ste probali ove nove parfeme. Također pišite mi koji ste parfem kupili voljenoj osobi, a mi se vidimo u novom parfemskom videu.